Bengingakaze nganaka ukuthi Jesu wake wathandazelwa. Noko wawala Jesu lo mthandazo. Uthandazwa ngiphethe uthi Petro, Nkosi, uNkulunkulu akakuside. Lokhu kungede kwendeka kuwe. Kungesikhathi Jesu athi utawuhlushwa, utawuya eJerusalema ahlushwa abulawe. Wathi utawufa, kepha ngelo usuku lwesithathu wathi utawuvuka. La Jesu bekade ibona avusiwe aphakanyisiwe. Petro wamthandazela ukuthi hayi lokhu akusukwendeka kuwe, ngoba bekangaboni ukuthi kuhle kanganani kuthi Jesu edlule ekufeni angakavuswa wenyuswa nguNkulunkulu. Kunemithandazo noma ingaba mnanzi, kepha kumbe lemthandazo akusile kumele uyemukele ngoba itawuvimbela kuphakanyiswa kwakho. Nasi ngwaselisuku sakavuka uhle, cela kukuhlephulela. Encwadzini yaSamuel wekucala sahluko 16, indzaba lengikholwa ukuthi uyayati. Kuverse 4 lithi Samuel wenda lokho labe kutshelwe nguSimakathe. Wathi nake fika eBethlehem, baholi belidolobha bathuthumela nabahlangana naye. Bambuta bathi utengesihle yini? Samuel waphendula wathi, yebo, ngiverse 5 loyo. Ngitengesihle, ngite kwenda umhlatshelo kuSimakathe, dingcweliseni, bese nite emhlatshelweni kanye nami. Ngako wase ungcwelisa boJese kanye nemadvodzana akhe, wabamemela emhlatshelweni. Bese-ke sowuzubela kuvesi 11. Ngako Samuel wabuta Jese wathi, ngulawa kuphela enemadvodzana akho? Jesu wamphendula wathi, kusaselele encane kunawo onke, kodwa elusetimfu. Samuel wathi, thumela iyewubitwa, singeke sihlale phasi sidle umhlatshelo ingakefiki. Sihlobo sami, ngikutshele masinyane, la kunelibito lakho khona, la uNkulunkulu akulungisele khona, ungadadateli. Ngeke umhlangano uchubeke ungakefiki wena. Ngicela kuphindze ngibeke kanje, kunemihlangano letawukuma noma leyema lengeke ichubeke kungakefiki wena. Hayi ngoba uspecial, kepha ngoba uNkulunkulu anelibito lakho. Bekukhethwa la bo ladies and gentlemen, guests of honor, bese bethuliwe. Kwashiwa kwathiwa all protocol observed. Lukhetho lwacala, ilist yemagama yamenyetelwa. Bachamuka abantu bakhona balungele, dressed to kill mangingabeka ngesingisi. Lizulu lelo gama la Davide belingekho kule list yasemhlabeni. Kusho ukuthi emalist mabili, kuneyasemhlabeni, kuneyasezulwini. Kwabita ukuthi umhlangano u-ajene, kuneligama lesingisi lithi meeting agenda. Kwabita ukuthi umhlangano sowuke uthathele ikhefu kancane, ngoba kulo luhla lwabo bekungekho lona lokhethwe emazulwini. Nango David achamuka-ke agcoke ngaleyo ndlela yekwelusa. Kwase kuthiwa meeting resumed, wachubeka umhlangano. Wakhethwa Davide embe kwabomnakabo. Hey sihlobo sami, kunenzaba yakho. uNkulunkulu uyalade libito lakho. Uyati la kumele kume khona imihlangano, kushintshe tikhathi temihlangano. Kushintshe kwendeka kwetinto, tingendeki ngendlela evame kwendeka ngayo. Leni ngoba uNkulunkulu unelibito lakho. Lekungilona liyimbangela yaleyo mihlangano. Ngicela uhambe ngetiki, ungatibukeli phasi. Noma labanye sebachubekile, noma labanye kungendeka bafunze kakhulu kunawe, noma labanye kumbe bane-experience lenkulu kuneyakho, kepha God is keeping your name.
kude-ke loyawushintsha libito lakho kani uNkulunkulu unalo.